zamolio predsjednika opštine Trstenik, gospodina Miroslava Aleksića, da nam se pridruži na sceni i primi ključeve grada od Moravskih vila. Dragi sugrađani, dame i gospodo, dobroveče svima i veliko mi je zadovoljstvo što ću da vas pozdravim večeras iz ovog prelepog ambijenta na samoj obali Morave koja deli našu opštinu na dva dela i sa kojom mi živimo vekove, uz koje su rasle generacije i uz koju će rasti generacije, Moravu koja nas sve bolja i sve veća i da će ljudi ne samo iz Trstenika, nama je to najzanimljivije, ali i iz drugih gradova i opština širom Srbije dolaziti da učestvuju u svim onim događajima koji se ovde dešavaju u Trsteniku i drago mi je da će to sutra već biti prvi. Tu godinu pripala je scenaristi, reditelju i proslavljenom glumcu i našem zavičajnom umetniku, gospodinu Radošu Bajiću. U povodu 40 godina njegove izuzetno uspešne karijere za vrhunske rezultate i trajne dostignute vrednosti u oblasti filmske i televizijske produkcije, a posebno za nemerljiv doprinos u očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta srpskog naroda, za vernost svom narodu, zavičaju i Moravi, pored koje je rođen i koja je uvek bila izvor njegove inspiracije. Molimo gospodina Bajića da se pridruži na sceni i primi nagradu koju će mu uručiti predsjednik opštine Miroslav Aleksić. Oj, Moravo, volim te odavno, nad Moravom magla pada, ništa nije ko nekada, na obali mene nema, šta li nam se sutra sprema? Oj, Moravo, volim te odavno. Nad Moravom čavke lete, nit sam čovek, nit sam dete, na obali mene nema, šta li nam se sutra sprema? Oj, Moravo, volim te odavno. Oj, Moravo, volim te odavno. Morava mi... Večeras ćete uživati i u prelepoj muzici trsteničkog benda Trio Prestiž.